دبن قرآن مجید اسمو لعلکم تتقون اے میانیو بندو یم روز آئی وہ تھی فرض کرنے تھی بائی یہ بڑی بڑی میں امت روز فرض آل مگر شرط چاہیے وجہ چاہیے آنا میانی خدای کیا دوپن تاکہ زبنک متقین تو پرہیزگار کیا بنا کات سمجھ کیا بنا متقین اگر ثو روز تھوت یتھ یہ ثال بوڑ دل جلشی کتھا اگر ثو روز تھوت یعنی غیبت کران دل جلشی کتھا اگر ثو روز تھوت حسد و عداوت دل جلشی کتھا اگر ثو روز تھوت رشوت خوری تو سود خوری کران تو دل جلشی کتھا اگر میانی روز تھاونن رب کائنات دن آلے رکم لعلکم تتقون اے میانی بندہ تمی آئی روز روزدار رب سنالو چی تاکہ زبانک متقین تو پرہیزگار چونی زبان تلئی سبق چونی چشم تلبن سبق چونی کن تلبن سبق چون وجود تلبن سبق چناگشین میادی خود روزدار آسن کیا چناگشین میادی خود روزدار آسن زکرک چون بان یتین آشی روزداری کیا بلکہ چون روتی گش روزدار آسن چون جسم تگز روزدار آسن زکرک جسمانی اعتبار تی روزدار آسن روحانی اعتبار تی روزدار آسن میدم میانی خدای وجہ دلیل کیا دوپن کال پیٹ نلستان گش چون سوری وجود روزدار آسن یہ توجہ کات سمجھو تمس کیا ربی کائنات چینس تو میرس پاگی کر تمس اصل یم بنن متقی یم بنن پرہیزگار یہ اصل اللہ تعالیٰ سن مسئلہ یہ خدای سن یہ حکم اصل لاسٹس پریکٹیکل مسئلہ عرض میون یہ رب دپا لعلکم تتقون تاکہ ثہ بنک کات سمجھ کیا بنک ورنہ میانو جوانو میانو بزرگو میانو تاچو عزیزو اجن کرب حدیث مبارکہ کرو تون الخدمت میانو جوانو اللہ اکبر در وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتیارک تیوت ادیاو یاد آو دپر میانی محبوب بال لگئی بلائے صلی اللہ علیہ وسلم افتیارک تیمل گو قریب اصل شکرک یعنی خاتون روزدار مستورات روزدار ادا وہی کیا دلیل آنا افتیار ہوتا جماز کرن دل افتیار یا رسول اللہ مین تائیدارن فرمونس حتا افتیارا چکرن سو یس روزدار آس نیرنی تمن خاتون ون تم آسن روزدار تم آسن روزدار تم آسن روزدار تو یہ مکن لگس روزداری ہیشو یہ کیا بد منٹ کرو آج لکٹ دو آج ہکو صبح پہ شام تک پھاگے روز اگر خود بچہ صبح نیری تو پھاگے دو جتنے نہیں صبح پہ برابر شام تک اصل اللہ تعالیٰ سن اصل پروردگاری کائنات سن بیان لعلکم تتقون تاکہ صبح متقی اللہ متقی پرہیزگار بنا تیل سانیو روزن کان تیل حل ییٚلہِ أسۍ کینٛژھا یِمو روزو نش حٲصِل انس داج نبی تیل کیا دلیل تیل کیا وجہ نال تیل کرنا امتیار مین تائیدارن صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمویور اے جوان اے شخص اے میانی یارو حتی یما گئی پیال زیور نیم یما گئی بان زیم نیور آنا میانی محبوب یمن کیا کر دونا کرنا ان کس ملکائے بیا کرنا ان بیس ملکائے اکترانا ان بیس مل الٹی بیا اکترانا ان بیل مل یا اکترانا ان کس ملستوک بیا اکترانا ان بیل مل پدر یور یلی واتو اندر خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپن تاج نبی کیا زونم دوپن نا فکری چیا ترن کین دوپن میانی محبوب نا دوپن یتمن دی خون نظری گزن یتمن دی خون نظری گزن وائما عاصم روزدار تاج نبی دلیل کیا فرمونس یمو چھ غابت کرمت
روز دینس حالس من منافقت کورمت غیبت کورمت الغیبت اشد من الزنا غیبت کریں زنا کھوت بوڑ گناہ یمو چھ غیبت منافقت کورمت لہذا یمن نا چھ خون کے تشی نا معلوم رب کائنات ونن قرآن ما فقریتمو تھی من حکام پسند کران پنس مودمتس بوئی سن مال چون انا خدائی نانا اس نال چھ یہ پسند کی اس کت تلو پنس مرد بوئس مال تو پتہ کمو فرمونک میانو صاحبو یا چھ تم سو مثال تم تل پنس مودمتس بوئس مال تہ چون یم کنسن غیبت کر یم کنسن غیبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموو یم نا چھ روزدار یمو کیا کرمت لہذا چھ یم روزدار یہاں روز چھ مکلیمت اس وقت دکان تھڑی پہ بیوٹ روزدار تیوز تو مگر لگو کت سازا جو سنن کرو اوے فرمو من تائیدارن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمونک میانو صحابو پیٹ پیچھے کسی کی بات مت کرنا یہ نہ پیٹ کی اشو کش کت کرن یہ نہ کشن آبجو تلاش کرن انا محبوب سن زول بنوئی دلیل گناہ چس یا رسول اللہ فرمونک اگر تو یہ کا آب کشن تلاش کریو تو ہنجو باکر تلاش قیام تک ذاتی پاک حضرت اللہ جل شانو یمو قرار تاکہ نبی اگر امس مز یہ آب تو ہکوا یہ بیان کرت مین دائیدار فرمونک او میانو صاحبو اگر امس مز یہ آب تو جون امس پکی ونان کیا تو جون عیب جوئی کرن کیا انل دیکھ نبی اگر نوئی اوسی کنش وون دوپن یہاں گئی تہمت یہ نہ کر معاف ذاتی پائی کہ حضرت اللہ اتا جو بڑ خطرناک عذاب پروردگاری کائنات سن دربار میں لہذا میانو جوانو میانو بزرگو میانو تاجو عزیزو روزدار چھ ظاہرن ساری مگر یہ نظر تراو روزدار کیوتا سے تلم جو حد من اخان نظریون کیا ہے لعلکم تتقون یہ کیا کہش بند اللہ متقی پرہیزگار زبان تی گشن روزدار اش تی گشن روزدار کن تی گشن روزدار یمو کنو بوز غلط بوز روزدارین اس حالت من میون روز کت روز روزہ یل یمو چو غلط وچ روزن حالت من میون کت روز یل یمو تو غلط کو روزن اس حالت من میون روز کت روز اوے چھ میون دائیدار فرمان صلی اللہ علیہ وسلم میانو جوانو میانو بزرگو میانو تاچو عزیزو فرمون صحابی میانی یارا یم آسن روزدار کی کیا یمو چھ غیبت تو چھا توجہ وۄنۍ کیاہ چھُ کرُن انسان سوری پنن وجود روزدار تو چھا توجہ ظاہر تھی باطن تھی چشم تھی روزدار کن تھی روزدار ات نہ کیا فائدہ نہ چھ فائدہ یہ کا فائدہ یہ نہ انسان سن سوری وجود گژھِ روزدار غلطی نش دور مے کن چھوا ابزی نش گژھِ روزن پاک تو چھا توجہ لعنت اللہ علی الکاذبین الکذاب لا امتی یہ یم چیز امس من بے آسن روز در تہ ابز تہ ون روز در تہ غیبت تہ کر روز در تہ حسد تہ آسس روز در تہ کینہ تہ آسس روز در تہ عداوت تہ آسس روز در تہ بغض تہ آسس مے ون میانی جوان یمن سارے چیزن چھ منع کورمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یل امس یم چیز دلس من بے آسن مگر روز در تہ حشر کیا فائدہ کیا رسول پاک فرمو علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یہ حسد کرن وول چھ تیتھی حسد کرن وول چھ امس امنن چھ تتھے پٹ نار لگن تاج نبی کت پٹ تم یت پٹ یہ زون دزت سور بنا چھ یتھے پٹ امس حسد تھاون ول امس امنن نار بنن تو سور کر گسا یمس کشن کیا اسی توجہ تھیو تے مکو لہذا انسانس اصل یس پروردگار سن مقصد چھ لعلکم تتقون تاکہ تُہۍ بنیو متقین تہ